Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. MDC juga mulai konstituensi buat tebor lang patau. Haka kan retorik kula lingkot arajar pulai. Ula IT ke work order ke basan lak tengkah. Ya ke balamang dau MP ke Raja Sabha Dr. W.R. Kharluki. Syah ke Shnong maulai yorong hem. Nak bentawan pendat ya ki CCTV kamera haka ni ke Shnong. Ya kini ke work order la shimti da urang bak Shnong ubak herlam bakwar. Bat hadian kini ubak tebor lembat kinoy lam Shnong. Kila lek banjurep siya ke surok ya kijat. Kepadang Shnah haka ni ke Shnong. Hakini kejuk sengi ubak tebor ula plepat ba ru ya ke surok ya kali. Hamaulai nongkuar blok 13 kaba ula yok pisa lingba ke Tight Grand jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ke Jinglut ke bakot Shipolak tengkah. Tukumbang itit bak senong mulai ke senong ubak he ba. Bak kamtam kumyangali bagade umum ikmat berit LDC na ka skim ke bangiyo ke gran ke sarkar ni hapan wa skim itu pakilak tilti na tapan ngin penbiang yang senang mulai kejungi. Gila persiang manuan jirap supaya layo, persiang manirap nak GST layo. Dementang persiang manuan usul nak MP. Bagi itu ita belum nong senang ni, mah. Bala kalah ya rasanya ni, bala lepas kue bentar. Ya kan jin pesno jungi jin dekam jauh senang mulai. Ni dan kiparlok kibe ya dan lang ni pak bandri pak persiang bagi laylet pesno. Habis MP nantang ni kecing dekam jongka senang ketawa ni pak mola. Kumang ada kecing anut ban pelong ke mola ke model konstituensi ke ban piang ki information ke konstituensi ke ban dan kecing code ke konstituensi ke ban piang ki facilities. Dekat ni kecing ke wei ni kecing pesno jungi how MP berprogram jungi ya kecing dekam jong senang kamtam hakani ke model konstituensi ke pengelajua ya ke map ke plan nak terus marjar play nak push ketong kum MLA kalau memperlong ke mulai ke safe and secure mulai tak ada keway ke bentar apa hapan penhap apakah model konstituensi te gilayo perskoi jingdam kam jong ke CCTV apakah ni senang jong have nomor putih MP beri nak ni senang gilayo banyakran bagi nak bentar ni ban isu tenat ban nak kalian cuki hakatem kepada isu long rumah niki arsna mata ila kloy pan phai khamat sak snong mulai kejongi kadang-kadang juga aku membisi kat kepala kebor nak benta dengan pet ban khmi hikam kong santam kita nak phai khamat hak snong mulai benta bat kum kebor membisi ngala persang bantur ya office sarkar kamtam sekretariat nak benta banwa dikilap kelenti habade pat kroy kepar pok snong kathau Ikwa berpai kamat sarkar kami tambah ngimpat kot kebor, ngimpat tanah kebor, hajarong ngimpai kamat sarkar kami nantaka jinak kam pusong molaru, yang community hasilnya por menguat nara, baik ibit katar sesuatu kelinti kebangin peli, nak bentak jinak kam pusong molai. How benai Oktober, ngalalek sedeli, bani kendu yuwe niki officer IS pang itu, belakang tentang mensyurah pok selo, beladai lupa bala tre sulong asal sansinan mentau berperdari ngalalet nakata ba ngapen kre bala rapat ba ibet au akulai berpelonnya komemli ngawat pa kalenti hapo central government bangwara cimentu hapo senang mulai gitu jongi nama kidon ki skim ki bay hap bat senang mulai gitu jongi bangila benyo ya kan limbah sarkar kami ka bangila ben dekam nakata kanika senang gitu jongi Mereka si saja yang dipilih mengenai cisukia atau kun samla, nama kun samla juga isang mulai, kini kun samla kami ekspor, football kantama, tinggi baksinong mat ke football ke ground nama dene, kini kau ini cakai lekai kebat sudapet kun samla, dan rei teng melawan airut, begini praktis, kawan kecil perkat juga rekat begini ngelam, juga mulai sport club harus nak ajar kat kendai pada job. Bagi perso bagi orang bandalong kepala kerai lakukan kam bandar dekilai bagi kena sini kini orang jelakai. Dan si sejan
ngelayo ni ai ka wadar ak pralak bangin litap ya kamolai penmerat ya kamolai floodlight ini akademi bamutak tak kamu kan sesda ngala persangkat pala ban pai kemat sekesna mulai ban nah ini akan pala bangan penbit penbiang bangan penwandur kesna mulai bangan nong ke konstitusi belum nuksai kiwe ngadon kecing angut ke bangan syakri kesna mulai kata rokom bakum bagi pai pai sekesna mulai bakal dikowe ni ki beri tolong senam dulu untuk cek real hagi bentak maka jamri ke dalam kam lu penpai kamat pat kipai bah ke bede kecing kill jok senam mulai kejongi teku mengalau mana bangalan kecing angut kamtam namta kanika model konstitusi kemola dengan kiwinti bagi selak penurun kita lompai bah wahai kepor bahkan long kawini konstitusi kepada long nuksa ya kiwai pat konstitusi kepada hak kejelak kejongi Jadi puan ngaso menai buram ya i ramasnong ya ka eksekutif komiti jogasnong yorham kaba kadi kesnong kaba trekam kaba trestam na kaba ta pet kmi kebiang mak ki penso barbo ya jingnam kam jog kesnong katau ya jingnam kam ki pakipat ba na kesnong jingnam kam ya kaba ki penso ngak ekonomi keman ya kaba na kalian jungaru ngai akan pala ban yarap ya kaba hakabor ka junga kabangan bende dengan nupun ketian hani kepor ka skwa ka ai ni ka order kaba ni ai kulai ya MP program jungi sar kharluki wan apreng ka badang tang su job ai kum MP nam tasna masnam ru kalau jingkur khu kum kharab ya ka bai la phai khamat siapa mulai konstitusi bangai ski community ba hausa marga bale ka pois ka tham ringkat i kum MP badai no mulai ni yo ban pensemua susu yang tinggal kamu senang mulai nak tak tinggal kamu berdiri berkentir kamu mulai hak rate hak kill hak tinggal kamu berkentir senang mulai ni sebenarnya keperluan makal ini nak tak ini kecil sanction ya kan kisah yang kuat sana bantu ya kisi CCTV apa senang mulai rapat dan next kam kan ini kan senang banding kau bantu CCTV nak tak ke bit kebiang bat kecing senang nak senang bagi kibik tiru bagi salah bagi penolong hakiwik bentar senang mulai haksna kipor penangwan tapi kipor IT kini kan order hirang pasang bagi dia berperan kamu ya ini kan kami yang safe security karena menong sistem menong ini dengan nasional yang juga akan sudah satu tanpa penipuan dan dalam kori juga ni ya selong angka reform yang itu dan mereka diundang ke dalam CCTV juga ni anggota Islam kan yang banti alakam banjiri kubinam nasional banjiri ya kan jinjak beda itu selong tahu ke ni penpau dengan kuliah baju pi rakyat berkentian nak eksekutif komiti dalam nasional mulai kan saya MP Dr. Luhar lagi dalam sistem yang hidup yang beliau maksudnya menjadi untuk kami mampu membantu si syarapot dan seperti yang beliau minta nyeriok yang lebat entah dengan sedang yang mereka dengan berapa sisi yang kita semua di MBC bahkan dan kepentingan batang bah pihak dan tiga badai lalu pusang dengan dulu kami juga pusang pihak dan pusang bah pihak dan tiga badai perlu mereka pihak dengan banyak pusang jangan khidmati berkini kita julung biloki kenang pay kenang era bukti yang mengenai banyak sebab hajin break tentang bukti kemudian dengan dalam isu berkenan nanti dengan dalam ini yang seperti kita kata bahwa Islam belum tidak
MDC jungi bala para ikan ika surok jing tres tom jungi kena kaling conga motor bas no mangan keluar aka cukup boleh tepang ya MDC hai bor ibarat jungi ila persang balik ngi sibuan ki kam bile apok snong apok thau jungi ro ya bang ngi ngatrai ka sunapani kum tu sikurur bat kum skat trisnong ngala persang ban bu ikot ya ka ka bai MDC jungi la wala ya ka skim apok snong jungi hakini ki safnam ka bai ilongkum MDC nginam duna hak jingkain ka bangi le bu hak snong kan poi kum basikur san paulak hak snong jungi bai MDC la wala ya skim ting sunan bak abang bani ka sngiru nginyo on plien ni ka sulak ya ka ba ka bor kabarit ka jengkum MDC ngai itrei persang ban trei kam persang ban trei kam ki babun ki bala banlong ka jingkel khu yang ngi kum kino snong nginget ba ka jing trei ka jong ka jing minot ka jong ka sapoi ka por ba in khan ba bel oi yo so ma ba itrei stom bat kum ka blok ka behe tam ka wen ki blok ka behe tam mulai nong par ni snu thu ba ki don sibun ki jing non kam ka ba kum ka blok don kam na ki surat ki footpath ki nala bat ki wei pat ten rei ka ka ba kum ki nong kam snong ni sakhi ni ya ka jing non kam jong ni ka blok 13 ka dei ko namar nadu sho bangina shim ni ka office jong ador ba snong ni ba hang ni ka blok 13 kam don ka ni ka ngila pang sarkari bat hadu menta ko mangitim ni ba ya ka blok 13 hi ki ba shong masa ang blok 13 baro an ki shuya thiet ko ti kani kalong ko wen ki jing ka ba krawe ka ba kum ka shnong jongi hang ni blok 13 ni kan du bat hang ni ngakwa ban pentip apa ring jong pi hang ni ka por badang kini ki tayo bala lenyo khendian na kalyang jong ka sarkar daga jing tres tom jing MDC ina yo bana lesi bana inaugurate hey bana ban bu yu manong rem jong to project jong ni GGM ya ka ba hang ni hang mulai nong kwar kadai tang ka blok 13 ban yo to ko ti ha we de ba kata ngatrai na kalyang MDC sa pensha shu ha be de ni ka benta ba kumang ong kani ka kamram lani kani ka benta ka don kam nam ta ki nong shong snong la prat la shim kya kani na kalyang jing MDC ba kum ka dor ba snong ni so ba kum pau ka jing snongo ka ba khrau Kamulai konsensi ke konsensi belah he bah kebelang dan kampun kicin dan kam tam ya kelinti kesingkin ke bah kipat bah nang song kidon kam syak tu kecaka ke bah kidang wan song lanewan seng dong temai kamulai nang kuar kadang dai ke snong ke benang kiun mal kedan kini ki blok ki pedang don ki nang song jungi song mola ki pedang wan sinayeng tegi ba am tangan ni kesenang rek kesenang motowar kesenang mau konro kesenang ke badang kieu ya ke badang dan kam ha ban pai khamat ak wede penting sekian de kum nomi khamat ke bakong sandu ke bakinong sok kinong elam senang jual pesoi ke di sekian kanala ke umbam umdi ke badai ke badan kam ba ban pedlu ya ke jing dan kam joki kun samlar ta ke per dan kalian jonga nadu semarjar kan kendai hadian ba kamolai kalau tenrong terpeng ke jengah bahan kit yang kesenang molai ngala persyang kad hibuar berit kum MDC waladang ngimdan makana ke bahak ke sarkar kelamang kerpang ru henrei ngi don pak jirap ke bawan nak sarkar kemi ke meladai than ke bahe ke gran ini pak si ai nang ta ke persyang pada ke bor ke jengah bangan penenkam ya ke jing ya lam nanti tak ke bangili kendu ya ke department ke per nak benta bangin pentulun ya ke jing don kam apa kesenang molai katukan ni teli ki surok naka PWD ru nglayo naka jing tur naka jing la bangan let bat kinang lam sinang siapa ki office syaki minister nam tak jing nan kam ya kepala seiso hagen kesem pemerintah namar ko mangitip hadien jong sem arjar khat kendai hak por orang job kita prepare ya ke project nginang wat iki jing nan kam pokasinong dari ke wan no ke lockdown au sem arjar arpo way hang tahu arpoar ngin sedang menbudien biang ikam ki banging ladon ke jingtumu haus nam arjar kat kendai ki babun ki kam la urlong namar ngi krem song tak ngilit budien ngilit man kesngi si department ngilit man kesngi mani kendu ya ginong sensyar ke jongi nak tak jingnom kam tinggal yo ya surok ka ba ngiladon ke jingang lut na kinong song but ngaladon ka jingtumu ru haus nam arjar pulai lada pajba wai nga ka bor ngalong emeli ngaladon ke jing perkat bangin submit ya project
Siapa ke PWD badak nomnoru larang ken kilometer surok dan kampus nang patah ke lai pau 10 kilometer gidan kambe bangin bu provision nak tabar perung surok apok senong mulai surok rong namar ka mulai kala nang kiu kala don ratat hajam jo kesor ya ka bangi dan kamban pernai senong mulai ke jungi te ka niru ku bangladan ke jing anut bangan penkela ya ka mulai bakan long ko weni konsensi ke ban long muksai ki wepat ku mangla kidan haki bentak per tak ta la kadai ban penbiang ni kalinti ya juri la biang ni ke footpath ban menta sipang ni so non sini ngadang penyo skim nau MP beran prom jungi usar kharluki MP Raja Sabha naga benta ban ai ningkong du ya ka yorong hap ka ba namar bide ke snong ka bakai ya ka CCTV ban install ha brokoi ke snong katakan wana ka jingtu junga kum ka model constituency bikyong ka safe and secure maulai ya ka ba hawar pula la ka pos katong brokoi ke snong mulai ngin pentikina ba don CCTV naga benta ke snong manora ke jing singan kita ka dikawai ka ba kong santam ka pangalale namta kanika jingdon kampok snong mulai te ha bede ba kumbam di ba kabaki nang mulai kila angnut mo hoy mentak layak tu jing trai jong greater water supply scheme phase 3 te ka phase 3 ka kut tang hadu nang kwar mo kan moyong kamyo kamoyong rim kamyo te kini ri dik snong gibadan kamba na kamtak umbam di ngesong ka jing ut kinok snong nadu snam arjar khat kanai ka penlong ingi bangin putdin ya ka win scheme ka ba rirong ba hakitik por balalet no iba kumum ya iba lingba ka jingdon ka GC tu ka por pren snong nang kwar ka snong tulong lumone ka snong moyong rim moyong jepung ya ka bakila perkhat banwat ya ka sus ne ka tulong ka bit bobiang na ka mtaki nong snong ni ka snong den mar bakalawan ka phase 3 mata ka jingtre ka ya cha bat ka tuhiru pa ba biya man su kan sawan ka umyeng tare ka bakong sandu ka long ya ki snong bakamyo te nakadaw nakata nakajing wan ut prat kinong snong ngimban seban ya yang sekamat nak tak skim ke bala ino ya ke ba nakaliang juga ngabudien ngelet sekatu telong ngelelam ni PH minister berkeba sultanat kelong ba namar bangi hapan penuan ya kata karukom makan rung untuk skim ngiyolat berperung langi ke blok 13 hakani ka skim JJM pan kiwi blok pon nang kuar pa kaladan tu ke phase 3 Greater Water Supply Scheme heringi kimintiru lada kala wan kani ke JJM lada kadang pahu kahul berak wedang kuar ngin persyang ngin perung lang itu bat ngin hapan penyekran bagi departemen nak kata kesultanan kalong ba kini ki south lagi senang ki yo ya kani ke JJM da kani ke scheme kepala ai da sarkar da ke jing la ban budin jenga ba kini ki south senang bangin penurlang ke scheme mentak ke scheme kalau urlang sarkar kelas sanction ke 9% crore lai pralak namta ka blok 13 nang kuar namta ka lumune tulong naga benta ka mulai moyong jepung bat ka moyong rim bat ka ni scheme mde tang wan bu mon rim ngi thu ipi kinong sang namar yodan ki perstu bakla hereng ni thu ipi hadien ba la de bu mon rim ru ngadang lit budien bat ka banga sultanat kalong ba ka sarkar ka de ban alot iki kamru namta ki project ki bahe ban sinai ki dam ban sinai treatment plan ye kata la penterkam bat haus na marjar pulai la nga pois kathong ngin pentikina ba ni scheme hapo usna marjar afsau kum maka target ke sarkar kami de ben pendap no ya kata bat ka kam kan saya chat ni dinani ban ngasala ban budin teta kata ki pajba ka syong ha ka start to pi na ka pinjit of aktif ba election ka jam de ngar na kaleng juga kum MDC ki kam ki bangai i bau pajba don kam ngale kita benta kam tam mi kelinti singkin ke umbam di bat ikwe ki benta but kadang kesurok ru keba kisenang kibal ap mo boro la tip katuru mentak laya kam de sibu tang monong remo kidan pestu baklan re kakam laya selipet kakam anak sedang menta bakanya cacat namar nga kumang juong amde briu ba babet ban juong batang baong ke sarkar ibu monong rem no khen da pentikena ya ka administrative approval ngamju kwa ban le ke kam kiba nanwara ki sosi pa ba hadien mangi ka administrative approval ba sarkar ka de approving scheme hangta nga so ke sarkar mentala long ban le no kam ban le de sakawiru ngadan kacing anut kamta mi khun samla ki khun samla ji eat football eat sport ngidan kamadan he tenrei kamadan he pa labun plan nongele kai ni sutana pa menta pat da kacing lit kerpat junga YouTube minister ngilayo ban penyo ya kalat banyele akademi for madan he kataru kalau urlong ban men si sechan ngila de wan ay ka
work order nak benta pangin penmelai yang mana bi kun samla jungi kini oban pai kamat sta kita argi ki jing angnut ki bang kwa ban sakri kun samla la ga de kam sport la ga de yo kam yo jam kita argi ki jing angnut tamai kita ngala ban le anda pai ba la pen kup ke bor ka ba kham halor khanang mangala ban pentulun kini kam ngakit bok kini ke senang nak benta kini ke dong nak benta ki jing trekam jukni ki rong badang badan ringkat di sekretari senang ibulong nok senang sini bat kantam ye rong ba senang bolong weni ki nongelam ubah mentau badan kecikit kri nam tak ni senang nok war ba berapa bat i nyekren nam tak kecing e jong ka mulai nok war ka eksekutif komiti jong ka dor senang mulai nok war mentak di ka eksekutif komiti ka baklan mak ro kom terekam kamtam menpet ya ka bit ka biang jong ka senang mulai nok war dengan nombor tien tang ini kentien bakhendet nga IT kini ka lenti ni ka por hipat yang senang bakin yo kan penan kam bat ngasutu bah pedeng jo kecing keti jong ka lenti mentah pelayo ban pet ya kini mentak laur long ban isa kani ka liang pat ka bangal i badan kam ba ka niru bala daw senam arjar flying poi kaladan kecing perkat bangi de ban le ye ban connect lang nakani ka we ka benta sa te ka benta pa ya kata ngin sa le ka benta hadian nang la poi sa ka benta ba ngin penter kam Sama. Oh, yang dulu contoh. Ba kumak lai i kumak la saking la yo ban play kini ka surak ka ba la bulang ka bakti hakpor slap bar ka ba pum hakpor lang ti na lor kani ka surak ya ka ba new MDC ula ai kidon shibun ki be pat ki kam ki project bat ki development ya ba kum ka shnong la yo ban saki hakini ki how new snam la lai kam tam how new snam araja rapuar ya ka ba Shibun ki lentia ki jak ki bilang footpath ki surak ya ka ba UMDC ula trishtam man pinyo nang tina Central Division jangka PWD but kawin ki surak ya ka ba kum ka shnong ila kami lenti mental aslam ba kadai ketika link road ni ka approach road kaban connect ya ka block 6A ya ka block 3A ba ya ka block 11 ka ba yang thia patrin kani ki surak ka bala aslam ba ya ka ba nakaliang jo ka shnong nakaliang jo ki nong kit kam kinong shok shnong kam tam kila ya ki nak ka por banyo kani ka surak jadi tat hadu news nam balenyo warjal aku ada jing treshtom jing MDC nirayo ya ka sanction ka batma ka blokot palat ya ka arklur tingka bat menta kalong sisya ka ngila manong ka jing kemen ka bakraw nam ta ka shnong ka jongi hi baro kawai namar menta hanong kwar kidong baro kat santli kidong ngila banong la connect lut ka surok ngila la banyak lingbar ki surok but ka jing pela yakini ke baro ka dinamar ka jing treshtom na kalang jong MDC ya ka ba baro kat santli ki blok menta ngila banong la link lut ki surok bite tabat hawe hakabede ba ka scheme na menta ka jing bitanat ya ka sunapani kumangina saki ka kam menta kalaya siprang lain ni scam ba kumtu ha muslim ngila bana yi dia si ke jing bitanat ka sunapani maka sapani ha muslim ngila banong ha muslim arja apula un akan sakaladur te halo kini ki ai ka ba kumu nong mikmat jongi urale MDC na kalang joka dorba shnam mulan kwar ni penpau ka jing sungu ka bakraw yu but hot na kalang ki jongi ki nong kam nginyai kan mau nginyai pertui ki ai ba urale nam ta ka shnong jongi baro ko but ngida kerku yu ke kensuru yaki nong shnong jak shnong mulan kwar ba kin benon kam ya kata ka jing nang ki start jangki ke jing tip ke jing sungu tho yaki yak ban jiet yaki brio ki bala on tray krang ba ka jing bai ka long nam ta ka shnong mulan kwar ba kunju nam ta ka mula constituency